I tersentap ya sebab ada orang buat lawak dengan I. You tu orang Selangor. Kalau you ada air tu pun dah kira bersyukur dah. Yes, memang lawak tapi it's also kind of sad sebab Selangor ni antara negeri yang paling advance di dalam Malaysia. And yet, we still buat lawak tentang water insecurity, something that is so basic. Tapi bukan Selangor je. Contohnya dekat Kelantan, there's still a lot of families yang rely on air pipe yang keruh. Ataupun apa yang berlaku dekat Sabah dan Sarawak. Ada banyak kawasan luar bandar yang tak dapat bekalan air yang bersih dan konsisten. So the reality is, ini bukan masalah yang terpencil. This is a national issue. Kenapa kita ada masalah air ni? Pertama sekali, kita orang ada old infrastructure. Some of the pipes that we're using right now dah 40 to 50 tahun. Second is kadar non-revenue water yang tinggi. This is treated water that literally gets lost. And up to 30% of air bersih kita gets lost sebab old pipes, leakages and even ada orang curi. And the third reason is water pollution. Itu sebab banyak orang bising tentang environmental issues. Kalau sungai kita tercemar, they have to shut down the water treatment plants. Sebab dia tak nak water yang tercemar tu sampai dekat rumah kau. So technically, they would rather shut down the water rather than poison you. Fair enough. Tapi sekarang ni kita ada Petra and they came up with a national blueprint untuk address sistem perairan negara kita. So diorang nak fix issues daripada A sampai Z. This is a long-term plan until the year 2040. So I went through the plan and dalam plan ni ada benda yang obvious. Macam plan untuk tukar pipe lama secara besar-besaran and also untuk betulkan the pressure systems dalam pipe kita. Tapi kan, as a person in tech, antara benda yang I find most fascinating is diorang punya plan untuk use teknologi untuk membenteras masalah-masalah yang kita ada berkaitan dengan air kita. Petra nak tubuhkan a national water data hub. Basically, setiap liter yang kita keluarkan, kita orang boleh track. Dan akan adakan public information supaya semua pihak tahu what's going on with our water. Daripada operators, kerajaan negeri, researchers, even rakyat boleh tahu information ni. And I like that. That's transparency. And diorang nak implement technologies macam IR 4.0. I actually saw this when I was in China. One of the tech is a sensor IoT system, which is a system yang boleh detect macam-macam. Contohnya, diorang boleh detect pipe yang belum pecah lagi so that you can replace and fix it before it actually bursts. Sistem ni pun boleh detect river pollutions in just minutes and also warn kita kalau nak banjir. So ni sebenarnya upgrade level mencegah, which actually sebagai seorang rakyat Malaysia, I boleh stand behind this. I like this idea. Tapi, it has to be executed right untuk mengelakkan pembaziran. And in the end of the day, time will tell. Adakah kita satu hari nanti akan stop buat lawak yang kita ada isu water insecurity?